ngasithatha lesa sigubhu ngabe ngasithatha isigubhu leso wanga batshelwa umuntu athi umuntu ngizokwenza ucebe nginesigubhu esicebisayo uthi uyezwa few years down the line semuntu obethule isigubhu ulele phansi akasenawo ngisho imoto uyaphe usafuna ukuvuka futhi athi ngisafuna ukuvuka ulwela ukuvuka ngase isigubhu labantu ababethi banezigubhu izwa ngami balele phansi kezisu awuyibuza ingalo ukuthi why igubhu zabo zingabasebenzeli ngaze ngasho umunye edlelwa umuzi emhlanga ngathi udliwe umuzi ngase ngathi ngam advisor early last month not even last month if I'm not mistaken manje uba October mangaphosis early August ngathi wendoda uyabona nje wasedliwe umuzi wakho wasedliwe umuzi wakho vala lamasimbe ejoint lawa vala lamasimbe ejoint lapha evelelem vala amasimba shintsha lento uhlale kuyona ngoba from now zemgwaqweni ngisho ku life ngathi vala lamasimba lawa Alice Compliance evelelem enza le ndawo as a start sokuthi wenzani uhlale kuyona ukuze uvuke uyovuka ngelinye ilanga ngoba uyakuthanda komhlanga uyophinda ukwazi ukurenta khona uhlale khona futhi kodwa kwamanje because impilo iyabheda vala amasimbe ejoint bese uyishintsha lento mase uhlala khona silindile ukubona ukuthi alikho ilanga okuthiwa sekuyi residential area I mean sekuyilento sekundawo ukuhlala le ngoba ngasho phela lavala amasimbe ejoint ngoba vele liwile joint vala lento enza lento uhlale kuyona vele liseluwile lewiswa yini unesigubhu is because vele wa scam nje cabanga abantu ababethatha igubhu bethi hayi kuyacetshwa nakho kuwa ijoint lo muntu ebethi wenza into ziyaphezulu liwile ijoint njengoba liwile ijoint vala lento dilisa lento enzi residential area because akufanele ingane zingabi nakhaya enzi zokuhlala enza lento bendidla zokuhlala omunye umuntu mam advisor uvela athule kodwa bese yedwa athi washaya la ngiyazi ngelinye ilanga iyovela lento ukuthi hayi inkuzi malanga seyihlala khona ejointini sishintshile kwayindlu yokuhlala kuyovela because angikhuluma into engayazi mina cabanga ke bengabe amajoint lize kuthiwe style rarara style yabona liyawo wena wawuthi ufuna ukunyusa awakha ama business into ayithatha kulo iyawa madoda angimchazele kanje kubalekile mawumuntu sibuye sinifundise nathi uyabona inyosi ziyafuywa abelungu bayayifuya inyosi uyazi bayifuyelana abelungu inyosi basuke befuna uju lazo balithathe phinde futhi zakho lunye baphinde balithathe kuyinyosi uzifuya ngoba ufuna uju khiqiza uju even emazulwini inyosi ayilona ibhadi inyosi ayiyona impi instant inyosi igood because it produce ihoney uyacabanga qhamuka umuntu athi ngizokuthakatha ngeenyosi inyosi akuzona zokuthakatha inyosi ziyisibusiso uyabona mangena inyosi kwakhe endlini lezo nyosi zifika la zamandla ngoba ziyayingenela ziyipower zilethani ziletha uju labani lalomuzi awukwazi ukuthatha inyosi uthi ngiyothwalisa loya ngeenyosi akuzona into zesethwalo izinto ezakhela le family uju nazo futhi abelungu bayayifuya baze batshala imbali ngaphandle ukuthi mase ifuna ukwenza lento le yazo lezi ezenze embalini akulungile aziphume la nazi imbali ngaphandle kodwa uyazazi idomu zamaZulu anqonde kube lesidomu samaZulu sithi inyosi singakuthwalisa ngenyosi akunqende isidomu esinjalo inyosi it's only good for you then wena
uyayifuya ngendlela ozoyifuya ngayo. Kodwa masuyifuyile kumele uyitshale imbali ngaphandle. Kune process inyosi ezibuye zenze embalini. Azibe khona imbali. Kunoju inyosi ezibuye zilidonse embalini. Uma uzofuya inyosi la kodwa zikho imbali ngaphandle kuzophoqa wena futhi ukuthi uphinde manje uloku mixa oshukela nani ukuze zithole ushukela eduzane. Inhloso ayisenze ngendlela. Awunqeni kodwa ukuze isidumo sithi hayi mina ngikakuthwesa ngeenyosi mina. Ilabantu labo abangahlakaniphile angisakuphathi kwesikole. Kodwa uma uhlakaniphile nje uzo understand ukuthi abelungu bayayifuya inyosi for ukuthola uju kuzona. Thangibe lapho. Awunqeni ukuze umuntu hayi inyosi mina ngizoyifaka nodoli. Thatha unodoli lo nenyosi uhambe nawe. Hey, inyosi like ziyathengwa mase ziyakhelwa for uju only. Uju into eze ikwazi ukugada futhi nakhona igada endaweni esuke seyibonakala ngathi yavandalizeka iqandu. Uyabona iqandu ke iqandu lezi ezibeka ikhekhe lapha mase ziyalungunga adliwa ke leqandi ikhekhe kodwa ziyashaya zisuke la sekumile khona iqandu azini ukuthi la emndenini leyo ndawo you are not taking a good care of. That is why zilapho iqandu njengoba ningekho busy leyo ndawo you are not taking a good care of. Jwazila sezigade noma yini into engenayo sezamasosha like iqandu. Awukwazi ke iqandu ngoba azithengwa ukuthi uthi ngizokuthwalisa ngeqandu nazi ngoba iqandu nje nazo zifikela zona ziyobheka indawo emzini wakho engathi ayinakiwe mase ihlala khona mase ziyagada ke lapho zamasosha. Inyosi ziyidlozi like inyosi uma uyifuyile for uyihani. Angikwazi ukuthatha inyosi zami nginike lo ezami inyosi nginike lo cha yezami ngizothatha uju lazo kuzona only akuzona izithwala zona. Kodwa kancane umuntu olambile osexakekile athi nginenyosi mina ayikho noma simba lawo akho noma simba lawo ayikho. Kufana nani nempukane. Impukane iningi kakhulu la kunephunga elingekho right khona impukane ke le wanze kwathi noma kuthiwa bungakalizwe iphunga wena elibhedayo kodwa impukane isiyasho ukuthi kunokungcola kunokungahleleki okula. Impukane ke le kunongahleleki okula. Umehluko awukakakuzwa kodwa one day uzokuzwa. Into nayo futhi eyizela yona. Ngeke ukuthi hayi ngizokufaka nazo impukane ngizokufaka impukane into eyizela yona ngobunuku bomuntu nokungahleleki komuntu. Bafethu ngizophinde nginibone ngomgqibelo noma before that ngizonazisa kodwa bengithe nje ngigijime ngizobonga kubona bonke abaphumelelile baba khona lapha ya ebesihlangene. Nikhumbuleke thina senze izivumelwano ju ukuthi kuza abantu aba serious kwamanye ama level and bebe khona and bayabonga sathi ngeke sishuthe ngoba inhloso kumsiza umuntu akona ukuadvertiser ngaye. Uma sinensebenzo nje ngisho into eshuthwayo ama festival la abaculi lokho kugudu kushuthe ngoba noma usekhaya isuke leyo nto leyo uzothi mawusubutha ube kumnandi kanje festival la kuyasetshenzwa kudlala ngeke ukuthi udlala kube kushuthwa ngangayisho indaba yecamera ngathi uma sekusebenza idlozi ayibukhona icamera. Uma kuseyicamera kuseyicontent amasimbe content le makusene camera amasimbe content le uthi uyasebenza but le camera ayikho lonto ngoba mawushisa impepho ngeke uyibe icamera emsamo ushisa impepho indaba uyawuhlonipha umsamo ngeke uyibe icamera masuyishisa ungayishuthela umuzi wakini nje mawukuthi usayichomela ngawo kodwa mawususebenza sewuxhumana nabanikazi bomuzi ngeke uyivule icamera. Mawenza inkonzo yekamelo having sex ebusuku nomngakho ngeke nishuthe le nto ngoba yindaba into eniyenzayo into yamandla nakho ingane nakho umuzi walekhaya into eserious. Kodwa mawuskema abantu ngenkonzo
ungathi ushumayela ulokhuzana uthi hey nani wacima kwavutha wenzela abantu abasemakhaya bathatheke ngeke insebenzo uyishuthe khohlwa bye bye.